radite stvari. Izvinite. Vidite. Alo? Da? Ne. Jel se čuje? Čuje se, pa dobro, mogu ja i da vidim. Vidite, mi smo doživjeli, zahvaljujući samo vakcinama, eradikaciju, recimo, velikih bolida. Ta vakcina je bila strašno reaktogena. Apsolutno najreaktogenija, ali vidite, ona je dovela do eradikacije. Mi smo imali stalno pandemije prevakcinacionere i eradikova. Pri kraju smo, blizu smo eradikacije, recimo, dečje paralize, zahvaljujući vakcini. Apsolutno zahvaljujući vakcini. Tu smo blizu negde za male boginje i za neke druge bolesti. Mi sada nemamo više tih bolesti. Mi sada nemamo više smrtnih slučajeva, ne daj Bože. Zato smo okrenuti postvakcinalnim reakcijama i onome šta može da donese vakcina. Ali vidite, virus gripa je nemoguće eradikovati. Iz prostog razloga što u divljim pticama svi poznati podtipovi se nalaze kao rezervoar su im divlje ptice. I drugo što se stalno menja. I zato svake godine zbog te njegove promene imamo epidemije. Sezonske epidemije. Naravno, svakih 10 do 40 godina imamo pandemije. Tada smo svi osjetili. Apsolutno svi. I naravno, pandemija se dešava kada dođe do pojave potpuno novog podtipa, do sada nepoznatog, ili koji se ponavlja možda kroz 50 ili 70 godina. I ja sam ovdje dao ovih 4 pandemija, posle 90 godina 4 pandemije si bilo na zemljinoj kugli. U literaturi sam našao da je recimo poslednjih 250 godina bilo preko 12 pandemija. Kolega će reći, pa dobro, mnogo kasnije je izolovan virus. Da, ali pandemija je pandemija i ona je imala potpuno iste kliničke slike kao i ove sada što nas nalaze. I ono što je najvažnije ovde, vidite, vakcinacija je jedina raspoloživa mera da se zaustavi širenje ne samo sezonskog, nego i pandemijskog virusa gripa. Dalje. Vidite, od virusa gripa svake godine oboli 300 do 500 miliona osoba. Umre 200 do 300 hiljada. Negde oko 0,1% od kliničkih. Ali pazite, od pandemijskog gripa AH1 treba da oboli, očekivanje su 20 do 30% populacije u prvoj godini. Naravno, to će se rastaviti. Sve dok svi ne budu inficirani ili ne budu vakcinisani pa zaštićeni. Znate, drugo što je važno da se zna, to je da stopa komplikacija je 15% kliničkih slučajeva, da je stopa hospitalizacije 1, već sad u Evropi kažu do 2%, vi ćete vidjeti u Americi koliko je, mnogo više, da je stopa smrtnog ishoda 0,1 do 0,2 kliničkih slučajeva. Pa vi sad možete izračunati, ako mi imamo 7-8 miliona ljudi, 20% ili 30%, preko 2 miliona inficiranih od kojih će imati neku tešku kliničku sliku. Najveći rizik od komplikacije i hospitalizacije se kod odojčadi u prvoj godini života, naročito u prvih 6 meseci, i nažalost njih ne možemo vakcinisati, i kod osoba starijih od 65 godina, kao i kod hroničnih bolesnika. Hronični bolesnici stradaju i njih treba zaista, vi ćete vidjeti posle koje su prioritetne grupe za vakcinaciju. Ajde dalje. Koje su komplikacije? Primarna virusna pneumonija, ako se nadoveže na nju sekundarna bakterijska pneumonija, onda je to još teža situacija. Naravno, primarna virusna pneumonija kod ovog pandemijskog gripa je mnogo sličnija pneumoniji koju izaziva onaj takozvani ptičji grip H5N1. A on je, gospodo draga, latentan i smrtonosan u preko 60% slučajeva. Dakle, slični mnogo nego kod sezonskog gripa. Ono što je također važno, najmlađa deca, pazite, uputi, pošto imaju izuzetno visoke temperature, deca u prvoj i drugoj godini, a onda se često puta je uputa dijagnoza sepsa. A 20% doživi febrilne konvulzije, znate.
Akutna egzerbacija astme. Vidite, mnogi su protiv vakcinacije astmatičnih, ali ona se insistira. Zašto? Jer neko ko ima astmu ponovo dožive astmu kada su respiratorni virusi na vrhunca, to znači jesen, zima, čak 80% njih doživjeti tešku astmu. Onda se kaže, Boga mi, značajan procenat smrtnih slučajeva jeste kod astmatičara u epidemijima gripa i drugih respiratornih virusa. Akutni bronhitis i tako dalje. Skoro sve zemlje u svijetu su zahvaćene pandemijom. Znate, odnosno preko 200. Ima ih, ja mislim, 215, 16, već ne znam tačno, ali skoro sve su prijavile ovaj pandemijski grip. U Evropi zahvaćene su sve zemlje i polako on, dakle, ide u jednom sinusoidu, ali u svakom slučaju vrh pandemijskog pravaca traje negdje oko 2 do 4 nedelje, a ukupno trajanje oko 4 meseca. U Srbiji taj vrh se očekuje negdje tokom januara, neki kažu možda i tokom februara. Ajmo dalje. Virus se smatra, to je važno da se kaže, smatra nisko do umereno patogenim. I to je velika sreća, znate. Apsolutno velika sreća. Da je on patogen kao recimo jedan ili približno kao jedan HPT1 ili kao jedan onaj iz 18. godine, mi bi onda, Boga mi, nastradali. I ne bi razmišljali, vjerovatno, da se vakcinišemo, nego bi se vakcinisali. Ovako, on je umereno patogen. Ono što je bitno jeste. I ovaj virus već je utvrđeno da se menja. Ali te promjene su toliko minimalne da u stvari neće onemogućiti vakcinu da da svoje imunogene efekte. I svakako, do sada je utvrđeno da se virus, da je mutirao u virulentniji ili smrtonosniji virus, što se, moram reći, i očekuje. Ako dođe do rekombinacije sa nekim drugim, sa HPT, sa nekim trećim i tako dalje varijantom, onda on može de facto da doživi veću virulentnost. Njegova definitivna patogenost se ne može predvidjeti, samo možemo pretpostaviti da će biti svakako veća. Ajmo dalje. Klinička slika bolesti je slična sezonskom gripu i ovo je važno. O tome razmišljajte. Najveći broj inficiranih ima blago oboljenje, tako reći da nisu bolesni. Ili nemaju nikakvu kliničku sliku, ali jesu izvor infekcije za svoju okolinu. Znači, oni mogu da inficiraju kontakte. Bolest počinje naglo, sa prodromom i ono što je bitno, pneumonija. Pneumonija unutar 24 časa dovodi do respiratornog distresa, akutnog respiratornog distresa. I sve moguće što čini zdravstvena služba, a naša zdravstvena služba smatram da je dosta dobra i da je meritorna, da rešava ovo, mislim da mnoge ne može izbasiti život. Zato što je pneumonija, to će vjerojatno profesor Nestorović mnogo bolje i plastičnije da kaže nego ja. I naravno, ovo je također važno i obratite pažnju. Većina obolelih, pogledajte, ima manje od 30 godina. To je ono što je. I naravno, žene malo više učestvuju u tome, 54%, odnosno na muškarce koji imaju 46%. Stariji od 65 godina imaju najmanji morbiditet, znači najmanje obolevaju. Zašto? Utvrđeno je da 35% starijih od 50 godina, a naročito, ne, to je od 65, ali oni od 50 imaju neka unakrsna reaktivna antitela koji ih štite od ovog virusa. Pa ćete vidjeti u drugom grafikonu šta se dešava. Ali, ovo je mnogo važno. Većina teških i slučajeva sa smrtnim ishodom su uzrasta od 30 do 50 godina. To je ono što je strašno. Još strašnije, skoro 50-80% smrtnih slučajeva dešava se kod hronično pacijenta da imaju neko hronično oboljenje. A pogledajte koja su to. Respiratorne bolesti, uključujući astmu, šećerna bolest, trudnoća, vrlo rizična stvar, kažu 4 puta više